Bok. Ovaj put ćemo od 4 letve napraviti balkonsku dekoraciju. Idemo na posao. Dve letve od 2 metra režemo na pola. Isto tako potrebne su nam 4 letve od 60 cm. I 4 letve od 20 cm. Svaki kraj letve obavezno obraditi. To je to. Objesite ukrase ili biljke i spremni ste za uživanje na balkonu.